Kulphake umthobisi umfoka Ntshangase ethi kanti yini lento ayithola sibuza udokotela ke sibuza uprofessor uba yintoni le kanti wena wayifumana siyazi ke xa ngomvulo suke singena kuhlakulo post khona sithi ke isintu sami inkqubo lena ke inceda uluntu oluninzi kakhulukazi kubambo zone zeli apho kufika khona amasomo ikakhulukazi izwi lomzantsi lamigama ukhaya lethu umthwesi ulobilobi uyalobisa kwakhe radio kwakhona umathotholo ngako sithi kalixathe ke siqale singene kakhulu samkelo professor apha ke esindlini sasazo eyabona pha ke ubaba uSpiya asiqale ngapha professor ebhoda mhlekazi Dumani atumesizweni isihlahla samhlebeni ndela mzimba bethe mfasone empandla inhliziyo zamadoda ibomvu nebasethethe nebasenyimba nemkhonto kwazi igazi ndaba ikhala manzi dictionary ndaba ithethe umndeni ngalunya nje ngaphethe nduku ngathi nyakha wabhidlika ngathi nyakulela kwanetha sikugula mdala ohlala emoshalo uphelezela abayizulweni ngiyabingelela mfowethu ngibingelele kuwena lobilobi ngiphinde ngibingelele kubabukeli bonke mfowethu be-Facebook page yami nyanga yodumo mzo ba live njengamanje ngibingelele ku-Instagram Dr Khehlelezi njengamanje Dr Khehlelezi ngi-live njengamanje abantu bangibona kunjalo mfowethu it is a Monday Fanda exactly kunjalo nje phulaphula asiyekuzodobabulise nabaphulaphula ngiyabingelela kakhulu balalela abahle bezulu emzansi kithi sanibonani sesikhona nokhulu professor ubaba wethu amen injalo indaba inqubeka ngexesha sokuhlakhulu sithi sinto sami kumakhanga mageza themba ke wonke umuntu ke ngexesha utune in kuna 8.0 or mhlambe kwi-app yodumo yezilomzansi ungena kwifoni yakho Google Play Store ubhale izwi 98 FM noma ukhawuleze ungene ku-YouTube channel ka Dr Khehlelezi ubhale Dr Khehlelezi and then uzokwazi ukubona ke nokunye okuninzi okukhona okungoku asiqale siye kuye uprofessor siyazi into yobana ke kunendlela ebinkulu bithathiwe ebheke emanzini siyazi futhi naphezolo babantu besenkonzweni service siyazi kuninzi kakhulu professor hlala ekwenzela abantu ke phofu asiqale siye uwe dokotela sizoqala sibheke mfowethu ukuthi uzokhumbula ukuthi uKhehlelezi last week kunalento kade icampaign kade ngiyiphusha bayazi abantu ukuthi ngo4 o'clock ekseni bangithola bengiyiphusha le campaign la ebengithi give back to the community sinikela back to emphakathini sizoyiconfirma futhi leyo nto ukuthi bafikile abantu mfowethu bezofuna ama gift ama voucher wabo okudla ngibanikezile abantu bayazi abantu you benefit each and every day mawu uhlala nami ekseni ngo4 o'clock mawungazi ukuthi uzongithola phi ngena nje ku Facebook page uzongibona ungene ku Instagram isuke ngi-live abantu bayithola into zabo siphinde sibuyele mfowethu siye laphana endabeni yamanzi ngibonga kakhulu mfowethu ngibone abantu ngendlela eyisimanga abaphume ngayo uNkulunkulu ngisanxusa namanje ngisathandaza ukuthi azavikele imndeni yabo azabavikele angiboni ukuthi ukhona ophume ngamthintanga ngesandla we had more than 600 abantu more than 700 kade abantu kade bekhona akekho ngamthintanga ngesandla uyobe namanga lo muntu yibhadi lakhe wonke umuntu bengiphakathi nginikele ngispende about 3 hours to 4 hours ngisemanzini ngibafaka abantu nayo uSpiya mfowethu besemandleni kakhulu ebafaka mfowethu abantu kuthandazwa kunjalo problem siyazi ke mhlambe into bana ke baninzi abantu osike bekhona namhlanje mkhulu indaba seyenkulu esegudwini ke kuthiwa xa uthethe izulu nashaya izulu man esothi siyibeke ngakakhulu zemxholo namhlanje abantu abaninzi baye bafuna ukuhlolela umuntu abengazi ba ukuhlolelwa ukwenzwana athi babuSpiya ngicela unihlolela akazi uba intoni ukuhlola uva kuthiwa ingxaki zikhona khona umuntu okwazi ukuzibona but namhlanje kufanele singene kuyo abantu badukile ngenxa yokusololwazi namhlanje ukhona ukholela ukuthi abantu ubabeke endleleni ukuhlola dokotela into before siye khona kokhumuza abantu ku YouTube channel wakho ku Facebook wakho ku Instagram wakho ake siphinde sibakhumbuza abantu ukuthi njengamanje se live lapha na ku Instagram is Dr Khehlelezi siphinde sithi thina se live lapha na ku Facebook page nyanga yodumo mzo and then le nkulumo esikhuluma nolobilobi by Thursday izobe silodiwe lapha na ku YouTube channel ubone ukuthi sisuke sihleli nolobilobi kuhle nje studio saze sasihle studio sasezwilo mzansi mfowethu it's a good job ukuthi mfowethu impela ngiyanika ama client ama listenership ngenews hayi kancane kakhulu futhi and kube kanjalo silalele every Monday sisuke sikhona lapha and ukhumbuleke ngizobakhumbuza abalaleli ukuthi mfowethu ngawo uLwesithathu ngo7 ngizobe ngilaphana kubhuti omdala ose Econopia lapha ngizobe ngihlola khona
ubhutweni omdala niyamazi uthuba uNansika umthiya uMthiyane Alex Mthiyane Gagasi mfowethu ngizobe ngihlola this week ngimubi kakhulu ngiqale esontweni ngithema ngiphume emanzini ikhona into engiyitholile angazi nami yini engiyitholile ngiyacela mfowethu before siphume nje mase kusele noma 10 minutes noma sekusele nje 5 minutes ukungidedele ngenza into engidume ngayo ngoba kubi Uthododeni ke dokotela dokotela wami wedwa ulapha nje uhamba nobaba uSibiya ubaba uSibiya andaba mhlawumbe sewayifumana lento andazi ke dokotela mfowethu ingane yami le iphuma esandleni sami that is why namhlanje ngithe ake ngimdonsa ngibona amandla anawo emfuleni ngathi shuthi lento uyitholile kanti yini le ngayithola maybe uyitholile kodwa ngathi ayikhali sho kanjalo ngizwe athi ayikhali namhlanje mfowethu ngifuna ahlole kuqala ngikhomba indlela ngiyamuzwa esontweni yabona esontweni makugcwele kanje uyilandela indaba impela umuntu akhala ade lo muntu wapi lo so ngifuna namhlanje mfowethu ahlale phezulu kwendaba inyanga lo muntu dokotela lo muntu umona kufanele ngibe nawo ngoba uma ngifa abantu bawusala besizobani ayikhale mfowethu lo muntu ngifuna namhlanje ahlole uyidedele kuya ngami nje mfowethu ngabe ziyadedelwa namhlanje sivele lime ziyetsheni uma ngivele ngichaze lento ngoba ngikuzwile uyithi yini ukuhlola yini amathambo asivele mfowethu ngiyichaze ngokusheshsha kakhulu ngoba ngifuna sigijimele la ekuthenini siyohlolela abantu mfowethu uma sikhuluma ngokuhlola kunomahluko phakathi kokuhlola namathambo uma sikhuluma ngamathambo sikhuluma ngenyanga inyanga ngakwesinye isikhathi kuyenza ukuthi umuntu ongathwasanga ovele waba nesiphiwe lele ebusuku uyabonisa imithi maybe there is a mistake eyenziwa kukhehlelezi kwakungafanele abizwe ngenyanga yodumo kwakufanele abizwe maybe ngesangoma sodumo ngoba wathwasa lo muntu waqeda konke inkinga ngasuke ngabizwa ngonyanga yodumo uma umuntu isikhathi esiningi ojwayele ukuthi vumani bangani siyavuma nize ngenkomo elahlekile siyavuma ogada nje noma ningazange ngenkomo elahlekile siyavuma siyavuma so abantu maybe they need to be educated ngaleyo nto bafundiswe ukuthi siyavuma sasivuma makunjani sasivuma umakhosi esho zona yayizwa le inkomo elahlekile vumani bangathi siyavuma kunenkomo elahlekile siyavuma eziwu3 siyavuma yabo njengoba nilana siyavuma nize ngendaba siyavuma ekalindani siyavuma uye lo hleli phakathi nendawo siyavuma yabo umakhosi wayisho kanjalo uma sithwasa sasazi kanjalo bese kuba nalento okuthiwa umthandazi iqala lana phela lento okuthiwa wathumoya lithizwi uthi umuntu omdala ungamze sethi uthi umuntu omdala ikhehle lele likhuluma kuyena yayizwa leyo ikhehle lele likhuluma kuyena lithizwi kudilika incwadi phezulu uzobuza omunye umlaleli njengamanje khehle njengoba uhleli lapho ubani okhuluma ikhehla noma izwi lapha ke uma ngisemsakazweni mfowethu ufika kodwa okufika eqala ikhona ukukhulumayo kuyenzeka kufone lobulobu mayifona uthi uNkulunkulu kimi lo muntu uzasizwe kufanele asizwe ngedlozi lasekhaya kubo kamama wakhe uzongizwa ngithi uthi lo muntu kimi mangithi mase ngithi automatically mangithi uthi lo muntu mangithi ikhehlela kini noma ugogo wakini osengitshelile noma engikhuluma naye ozokusiza lithizwe kimi ingoba vele ekhaya kini kwakunomuntu owayenesidalwa sokuthandaza ngibona amandla kuwe so ihlukana lapho kubalekile uzobuza omunye umuntu ethi kanti kuhlolwa nini mfowethu mawumuntu per year you can do it 4 times noma ungakwenza kathathu because mawumuntu zikhona izinto othi mawuhamba uhlangabezane nazo uyithola ususenkingeni like for example laba kade beyemanzini ngize ngabatshela ngathi yisona sikhathi sokuthi seningasukuma niyobheka ukuthi uma ngiphuma emanzini yini engiphume nayo kuyenzeka wonke umuntu othi mayizala uzale efumbethe kukhona wathi mayizalwa azale efumbethe isiphiwo sakho asebenzisa omunye uthe mayizalwa azale efumbethe wamosha ngokuthi wakhipha isisu noma wenza ama-abortion le ngubo yakhe wayiphazamisa bekudingeka kuhlolweke manje lapho sibhekisise ukuthi kwenzakalani
Injalo indaba mphulaphula inqubeni eKampala Jockle City isinto sami ngalo ixesha singekakhawulezi sifike kuwe mphulaphula siza kuwe nje usalungisa apho ngasekhaya uzosithatha emnxebeni pha ku 060 4807164 066 hayi man 060 awusenjeka WhatsApp manje manje 060 4807164 060 4807164 abantu funeka bakhumbule ke mphulaphula window bana ke zikhona indawo apho ke imveliso zakhe uprofessor uKehlelezi ezifumana khona ezifana njengama farmers akhe akhona kwindawo ezahlukahlukene ungalibali ke ubhala phansi wena ngosuku usazi ba intoni oyifunayo intoni onqwenela ba yenzeke kwakho impilo phakugqibeleni sokwazi basikuphi incoko ngombolo ezithe number ke mhlawumbe wasusebenzise sivile futhi noma singcwabisana ukhona kakhulukazi abantu bayancedakala kakhulu ngaleja akesivele ikhale andana abaqale babuza abawu2 noma abawu3 babuze nje imibuzo abafuna ukuyibuza mfowethu bese sigijima siyeni lapha enekuhlole. Alright inqubeni siyakubulisa mona ekhaya usenkubeni siyakubulisa mona ekhaya asikhona kunjani ma ungava radio sokwazi basivane kakuhle ma yebo Thetha mama siphulaphule asidlule lobulobi kuyena ngoba basebaningi abantu abalindile bakhumbula ukuthi abangakwazanga ukungena namhlanje mfowethu ngiyacela kusasa ngo7:30 umuntu akabe live ku Instagram abe live ku Facebook page abe live with this thing kwi YouTube channel sengiqala le nto engangiyenza kudala yokuthi njalo per week 2 times ngibe live ngihlole noma sibe nento leyo kuthiwa i-talk show la you call in then siyakwazi ukukusiza futhi 7:30 ntambama abantu abathenga ama data sobe si live ngiyenza futhi le. Alright inqubeni masikubulisa sikomkela Monica yebo baba njani sikhona baba kunjani saphila sonisho lapha yebo baba kunjani baba ovakala kahle mfowethu uhlala endabeni ngoba inetwork ngathi yamhluko futhi nayo ngapha yebo baba hello baba inkosi yebo ingihlolele baba usho ukuthi ubungekho umbuzo oqala kade ufisa ukubuza angeke baba awukumbuzo ufisa ukubuza. Okay asivele lobulobi singabe sabavumela ababuze I know ukuthi mase kuvele kwakhulunywa ngendaba yokuhlola abe beseyingena ukuthi kubuze sebevele befuna lento asiye ekuhloleni ngoba nginayo ingane yami la. Uyazi ukuthi babulobulobi lento ke ngamanje wathi umoya ingcwele asikhulekise kakhulu kodwa sibe njengabantu kube ngathi siyefala emfulweni ohambayo wathi umoya ingcwele yazi lo baba ongene manje unenkinga enkulu kakhulu wathi umoya kimi walala straight nomuntu owenza straight into miscarriage or umuntu wesifazane wakhipha straight into umntwana uyazi lo baba mayithiwa iphathi imali yaphunyuka kuyena mayithiwa iphathi imali yaphunyuka kumanje akhona amacala ahlangabezana nawo mayethi ukhona na empilweni yakhe namanje usezicabanga ngisho into eyisifiso sokuthi ayingeke lo mhlaba ngisawuphilelani ngoba ngisabathenga ngithi ngiyacela ngapha bathi abanakho ngiyacela nangapha bathi ngalapha wathi umanyole yazi la muntu masingakhulekisa kahle kodwa sihambe sizofika ngisho straight esibongo sakaba kwakho sithatha bakomalume sibabekela sithatha bakababa bakho sebekela ikhonto yombango ethi into ezibongo sakhe into ezibongo ukuthi kuyahlupha ngoba akekho ngabe njengamanje uyafakaza ngicela ukuthula. Right inqobe Kamala isithoke Jockle City isinto sama sikubulisa enqubeni sikwamkele mona ekhaya yebo ninjani sala phezulu. Uyazi wegogo uthi umoya ingcwele asikhulekise kakhulu malokhu uthi ukhona namanje njengabantu thina esingafika straight endaweni elikhala lakho njengabantu kube ngathi nathi sizobebeza or sizohabaza into yamakade ebusuku mawuthulele nawe ahlupha bese gibela phezulu kwethu phathe ebusuku nabalili nababili wathi umoya ingcwele yazi nomama mayijwabula ngibona kodwa ephathwa into ukuphelela namandla kukhonto ehamba emgqilazi njengomuntu okwathi naye njalo ebuseni bayivuka akhala ngamalungu omzimba wonke njengomuntu ongathi yaphela straight into amandla akhe yazi umoya ingcwele ikhonto straight esilwane lokho ebusa kulamuzi laba abantu bathenga ukudla kuyaphela
bathenga ukudla kuphela yathi inkulumo ezulwini no mani kukhona kodwa into mabethi bayaphuma balokho bayeqa yazi ngibona lo mama eHarbour Street kube ngathi nawe uyahamba try akenze sibhedlela lento yaqala ngonyawo straight wathi uMangcwele waphatha into emlenze kube ngathi nayo iphathi zezinkwanju yathi uMangcwele sikhuphuka lento iyahlala kuyena njengento ethi sinyenye namanje vele kwesithanda silokhu igijima kuyena njengomuntu wathi yagijima ukhulume mama lalela ke mama mina angeke ngikhuluma okuningi ngiyamuzwa usibiya uyathinta impela kodwa kuthiwa lobi angihambe ngifuna ikhalenda 2020 ngomhla ka-19 October last year 19 October lo sisi kukhona uplastic oyelo lo plastic wawubhale Checkers Hyper owawucoshe nganakile kanti lento ingena ngesihlakala sengalo kumanje iyangidida lento ngoba siswami esiswini sakho kunento engathi iqhuqhuva olokuyinwaya iluma uyangizwa ngithini manje kuwe wathi umoya ingcwele angilandele ngilandele ngakubo bayaphela abantu ngendlela engaqondakali uthi umoya ingcwele angifune isibongo bengizolisha igama kodwa semsakazweni kodwa ngifune esinye isibongo somunye umuntu niyangizwa ngithini manje owake wamphupha lo sisi ebusuku ngoba unesiphiwo sokubona wena mawulele ebusuku kwathi yangidida lento kunomuntu olibulala lo sisi ozalwe ngo1986 ngomhla ka4 July ibirthday yakhe lo muntu obulala lo sisi wena ngizwa ngithi lo sisi akalala ebusuku kunento edume emadlebeni akhe ikhulume wathi moya 1986 angazi ubani wayizalwa kodwa uye lo muntu obulala lo mzi wakubo ka lo sisi khuluma ngizwe sisi wami njalo mfundo onke ngikubiza pamfundana ngihambe ngesosentini lapho ngiyafika mina ematabathini ngizale sesengifike angazizo kuningiya bafo manje ngathi lo sisi yenza kanjena sisi ukuze sibambe lo muntu ngokusheshsha ngiphathela usawuti wamatshe ebese uyongiphathela inhlabathi encane la uphambana khona indlela uze nayo lento Sunday ebese uphatha nentambo ebomvu kunento engizakwenzela yona no sawuti wamatshe usawuti omahadla nenhlabathi encane la uphambana khona indlela maybe inhlabathi engagcwala i-teaspoon ngiyabonga Enkosi kakhulu siyabonga kakhulu kumama siqhubeka phambili sideba mhlawumbe sifuna abantu kakhona apha enqubeni igama la isichocolate kakhulu sithi isintu sami ekwizwi lomzansi nawe mhlawumbe ke ufuna ukuthi ubhekelwe 0604807164 mfowethu siphinde sibakhumbuza abantu njengamanje siku level 4 ngake ngathi mangikhuluma abantu banganginaka lobi kukhona lembiza abantu asebeyikhohle wathi uSlay Queen ngiloko ngiyasho ngifana noNoah ngithuza umcolo uyeza kwathi makuzongena ilockdown kwabonakala abelungu begijima bengena ezitolo bethenga ama trolling ezinkulu hamba uye pharmacy uyothola imbiza abathi uSlay Queen uphuzise ngisho izingane ezincane ngiyanicela niyiphuzise mawuzwa ngathi yaxina imbiza ideshe namanzi still izosebenza ngoba kuyeza ukufa ulevel 3 manje ngiyanicela ayithi lento noma iqala inxina kodwa ifica imbizi phakathi emathanjeni akho kungenzeki lutho asifuni ukuzwa kuthiwa uzwana nokhethelezi kodwa uphethwe yicorona lutho angifuni leyo nto ngoba uSlay Queen ulwa nayo lento awuzwani nayo kunjalo nje phulaphula kama sikubulisa sikwamkela enqubeni Monica sawona baba njani sikhona kunjani tata siyaphila andibulisa nakwatata amen lento lawo ngwasamnikela indekela uko wathi moya ngcwele yazi baba mawulokhu hlezi nawe uthi asibhekele yathi inkulumo kakhulu kube siyenzeke ngabe lo baba sithi ake sindize nathi sibe njengabantu kube ngathi nathi siyomphalaziza yazi ukuthi umoya ngcwele lo muntu madala sikhathi khona isikhathi la athi uyalala khona naye waphupha njengomuntu okube ngathi uyadla the straight wathi umoya ngcwele yazi lo baba ikhontela esifubeni sakhe ehlale kube ngathi iyanyakaza njengomuntu ngelanga ozisifuba sakhe wathi nasicilene njengomuntu obathi neasthma ngelanga ibuye ngathi vuleka lento namanje lokho sikhuleka wathi uMangcwele baba khona idliso
elidala kuwena elangena kudala madala sikhathi uthi kwengwe leli dliso lakho liyayivala izinto kumanje baba uyagula khuluma nami Ekunjalo baba. Mangele kusuku. Lalela baba ungayiprofit. Ngifuna ungayiprofit. Ngiyabonga ukuthi uyakufakaza lokuthi mawulele uyaphupha ebusuku. Ngicela ukuthi ngidlule. Ungivumele ngedlule baba igama lami nguBarnabas mase ngisemoyeni. Ngiyahliphisa lobilobi, ngiyahliphisa ngidlala. Futhi namanje ngisasho lobilobi akekho umprofit ofika ku level engikuyona. Never. Angisho ngani ngisho ngokukamoya ngokuhlola kuthwana abantu bayagula ayikhali ngeke mfowethu uma ngihlola mfowethu mina ngiqonda ngqo lo baba asiqale number 1 lo baba uke walahlekelwa ibhlukwe eli brown laduka straight number 2 lo baba unenkinga yendawo yokuhlala kuthiwa okokuqala ngifune la ahlala khona ngithi lo muzi ohlala kuwo baba ukabani ngoba ngimbona eyodlula emhlabeni umndeni wakhe ungasamfuni njengomuntu engaze ngifuna umakoti noma umasihlekisane wami ngithi unodaba okumele silihlalele phansi lo baba uke wathandana nomunye umuntu bathema behlukana nalomuntu lo muntu inhliziyo yakhe ingekho right noma lo muntu esafuna ukubuya ngididwa ukuthi baba ukhona umuntu oke wakuhambela maye yokusebenza baba lento iyabuya ebusuku mawulele mayifika lento ebusuku mawulele ingathi yakuvusa uphupha inyoka wena kunenyoka oyiphuphayo yangidida lento wathi umoya udliswe ngezihlabathi zamathuna ngoba sisadinga ukuphalazisa kumanje mangikhuluma nawe kunento esesifubeni sakho umuntu ongahlala hlala ukhwehlele uyishaya isifuba baze bayokubamba iTB esibhedlela Ukhola. Kodwa ngiyangusho nje mkhula kunjalo baba kunomuntu ongihleka kahle kanti kwakuyingoduso yakho. Lalela baba lalela yazi leyo ndaba besiyokhuluma ngabantu abawu3 abafana abawu2 abafana sikhulume ngentombazane eyodwa yazi baba mangingena ulithinta lolidaba lalomuntu wesifazane kunento okufanele siyikhulume kunomuntu owabayixoki noma umuntu owangenele indaba okwangafanele ayingenelele wagcina ebhidlizele into yakho yomshado kumanje lento iyakudla ayivumi ukudlula kahle empilweni yakho Yebo baba. awufike ngesonto baba ngikusize fika ngaSunday ngikusize Ngiyangama baba. amen All right. Okay, inqubele inkosi kakhulu ntana siyabonga kakhulu. Dr. Professor inkulu into but uchilba abantu funeke ngwethu kusasa ngo 7:30 ntambama Yeah. 19:30 thenga idatha ukungena uthi live ulinde nje ifone yakho mayigripo abantu abafundi ukuthi ku Facebook mabefika laphana uthi follow ungifollow ukwenzela ukuthi uthola ama notification mangena ku live naku Instagram naku this thing ku YouTube ngoba ngizobe ngibasiza abantu Okay. mfowethu uSlay Queen yatholakala emakamers wonke lapha neAnton Lebede abalungisa ama pen ngizobiza ama number noSibiya uzobiza ama number uhlale siphinga uSibiya Okay. Mfowethu abantu abafuna ama numbers wami abanye ku Facebook inamba yami oyithola ayikhulumi ngokuthi ifaka imali engakanani ngizokuhlolela angihlolelane efonini ngikufaka isimali ungabona sekwenze kanjalo sekuyi fake akhehlelezi mina ngikuhlolela nje futhi mase ngisukile la emsakazweni angihlole efonini abantu ozobathola uzothola abasizi bami abazokunika kuphela idirection uthi appointment yakho umkhulu sibona ngathi la singakumpintsha woza mawuze kuseni uyahamba uyobhalisa igama lakho ubonane nami ungabona sekuthiwa faka imali okwakho yabo makusena abantu abasafakiswa imali okwakho kunabantu abasebenzisa izithombe zami bethi bawukhehlelezi beqamba amanga abanye baze bayishintshe namazwi isigebengu sibona kanjani asikhulume ku WhatsApp yabo isigebengu ngeleso ukhona umuntu mfowethu odayisa ama products wami eGoli abafuna uSlay Queen ngiyakucela gijima impela ungabisahlala usikhumbuzo hamba ngemoto iFord eyellow ST ithi number yakhe useGoli 081 8022 01 081 oh 380 22 01 asiphinde ukugcina 081 380 22
2201 01 iWhatsApp yakhe ithi 072 072 66 66 266 266 41 usikhumbuzo lo eForce Loders endaweni yaseGoli uzoyithola nje izinto uzokuphathela noma ufonele ioffice lami ufuna ukuzobonana namngqo ioffice lami number ithi 087 550 ebisithi 1177 gijima njengamanje uyolike ipage lami Facebook ungifollow ku Instagram kanti ke futhi uzongithola nalaphana ku Instagram @Dr K Funeral Service ziyabuya ngicela abantu futhi babuke live kunomngcwabo ewu2 esobe siyenza ngomgqibelo ababuka live kaKhehlelezi bayibuke lento ukuthi yini makuthiwa senza umngcwabo senza kanjani uyoza afise nokujoin umuntu kanti ke sisavumele kungenzeka mfethu sibe umakhelwane wezulu omzansi abantu bonke abafuna ukujoina becabanga as from maybe next week ababuye bazobona ioffice lethu ukuthi linjani lana nje sumakhelwane wezulu omzansi ziyabuya mfethu I got uzoyibona sontobe usiphe mhlawumbe nawe ikakhulukazi icuka kucela ngcombolo interventions zakho data ngiyabonga kakhulu Khehle ukuthola ithuba ngicela nje ukusho nje le number ugatsheni lo ubhuti ongisebenza naye uyena okakulanda estopini ngase Shoprite esiphingo eduze kwesitolo iTomstone amatshe okungcwaba inamba nje nayi 078 710 710 79 79 35 078 710 710 7935 Lesukuba eyami ya WhatsApp uyakwazi ukungithola 078 8510 8510 646 078 8510 646 inamba nje lengitholakala kuyona ngiyacela abaqala ukuzohlola bakhava nje u8 bazala nofika ngo2 u2 so sengilapha abantu abasuke bedinga ukusizwa engibaswe ngiyobageza kuphi nakuphi so ngiyacela nje by 8:00 Monday to Saturday isonto bazalwane angilisebenzi ngisuke ngikhonza ngiyabonga enkosi kakhulu bayazi mfethu siyohlangana lapha ekseni ngo4 kunjalo nje ukuthi ashu ilapho nje mfethu danke dokotela danke professor